leso sibedlela kwaku January yathula kancane lento yaphinda futhi ngoFebruary uqala ngishiya ingane endlini ngihamba ngayothula iwashing mengibuya newashing ngiya ekamereni ikamero liphezulu upstairs ingane ngishiye ephi sitting room ngiyabona mengiphezulu ngiyakwazi ukubona sitting room nginikeza ifoni yami idlala ngefoni yami because isanda music kick yabo ibheke phezulu idlala ngefoni kanje yabo ay ngisafold impahla nje ngibone sekuthule ngizwe sekuthulekile hayi ngitsho sezumeke kodwa ngithi awu past kanje hayi ngingana ngiqhubeke ngifold hayi ngithi hayi ngiyathi ngimlunguza mengibheka phansi ingane ivula amehlo izandla zisaphezulu but ifoni ayisekho iwili ifoni hayi ngehla ama steps sengijima ngithi mengifika kuyena hlelo ngithi ngiyamthinta uqine ngqi in that position ebekade ehleli ngefoni futhi lento yafika kangathi iya capture umoya yafika imfica edlala kanje yafika yathatha futhi umoya wakhe yabo izinto ezinjena ekanje mabe sixoxa kuvele kube ngathi inganekwane but mina ngikubonile kwenzeka kumina ngifica ingane yami iqina izandla ngingedwa nosisi wami akekho kuba ukuthi ngithi mina hayike kuloku ke ngoba sengiyazi ngidila nani angiyi esibhedlela angiyise esibhedlela lengane uyakhumbula ngithenga umuntu ophila nabantu abadala ngithatha ijazi lami engikhuleka ngalo ngiliqoke ngithathe lengane ngiyoyivulela amanzi kubhafu ngikhuleke ngithi mengivula umlomo isiphephula ulimi ingane still ayivuki hayi ngibuye ngithatha ingane ngizoyibeka kwi-couch ngivele sengiphelelwa amandla ke manje ngihlale phansi mina ngivele ngilula inyawo ngihlale phansi icule lesonto angisalikhumbula lithini ngicula kwaba khona into ethi thatha amanzi olwandle ngasukuma ngathi ngiyahlanya kanti sina amanzi olwandle ngihlale ngihambe ngiyolwandle ngiyokhuleka ngagijima ngihamba emva kwefridge ngathatha amanzi olwandle ngafika ngamthela ngawo kabili wabuthuka ingane ngathi angazi iphuma phi yabuya ingane kwangathi ayikazi ihambe yabuya ingane yaba right yaqhubeka nempilo yayo ngamtshela kuNkulunkulu ngathi Jehova ke kuyacaca ke ukuthi njengamanje shuthi ngisempini kahle shuthi ke kufanele ukuthi ingane yami ife njengoba ingafunakali yabo angisingatshelwa kwathiwa kube kuthiwa ngangihlaniphile kwafanele ngibulala ingane yabo ngamtshela uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu ngifuna ukubona ke njengamanje kusukela manje ngifuna ukubona ukuthi ubani omkhulu wena negubhu nemithi enziwayo phezulu impilo yengane yami hayi ke kwabo ukuthi ke sengiyasuka ke ngifuna umsebenzi ke 2024 uqale ngikuthola umsebenzi ngisuke ke kwi-space sasiswami ngihambe ngiyoyiqashela ngedem embilo lapho ke vele ingane engasayondli ke ngiyavele nje ngingamtshela lutho ngathatha ingane yami ngayisa kusisi wami ingane yababa wami encane kunami eMlazi ngacela usisi wami ngacela ngigadele because uyayithanda kakhulu ingane yami nangempela ehlane ingane yami kuba ukuthi ngihamba ngiyobheka ngingakayithathi ingane emva incident yesibili ukuthi ingane ishawe isilwane but ingashoni ngafonelwa umshana wakhe uBhubesi wathi uthena umzo kukhona umfundisi owaseMozambique ofikile eGoli uboniswe ingane yami idlula emhlabeni so thina kumele sihambe seGoli ingane yami yobe kwizandla khumbula ingane yami sishaya isilwane kwesibili angithi abayitholi uthi umzo phela kukhona umfundisi ashuthi amhambayo yena ukhona la out of the country ukhona useGoli uthi ubonisiwe lo mfundisi wabonisa ingane ishona umfundisi ubonisa ingane yami kule ngane anazo umzo engaka wabonisa ingane yami ishona so kumele bazoza bazongithatha umzo akafuna ukondla kodwa uzokwazi ukuzongithatha siye eGoli kodwa akafuna ukondla kodwa akazayibone mayegula isesibhedlela akayazi recover akayazi right kodwa uyakwazi ukuthi abe nomuntu ombonelayo ukuthi yebo waseMozambique useqaleni ukuba nendaba manje angazi wathi ke lo muntu uthe ufuna ukubeka ingane yami izandla elami lathi ke ngicela ukuthi umtshele ukuthi sonke sabantu la emhlabeni umkhuleko wakhe umukwazi ukuthi ufike eNkulunkulu nowami uzofika kuNkulunkulu ayikho ingane yami ezoyegoli yabo hayi ke kuba ukuthi ke ngiyasuka sihambe sohlala empilo ingane yami ihambe yohlala eMlazi
usisi wami nje mangikhombisa uthando olukhulu lento angenzela yona angikaze ngenzele yona. Ngiyambonga namhlanje futhi ngihlezi ngisho ngithi mengithola amandla ngiyombonga because akaze ngifune imali akaze ngifune lutho. Shout out to Sisi. Mandisa, shout out to you. Ayike ingane yami ihlale ke throughout the year ngisebenza ngiloke ngiya ngiyoba lesela ukudla ngibasendela imali nje yabo. Inkinga yaqala ke ngoNovember 2024 kwaba ukuthi usisi wami sefanele ukuthi ayobhala. Okay. Yabo. Hayi usisi wami sithi kumele ngithathe ingane ke. Ngiyabona yena umuntu sekuzoba umthwalo because na irent ngala naku nani yabo. Ngona ngokuthi nje ngicela umzongo ngatshela uBhobesi ngathi sisacela umcela umzongo ukuthi yabo ngiyasebenza manje and ingane yami ibihlala nosisi wami ngachaza yonke into nje yabo ngokuthi engikhulela ukuthi ingane yami ayisakade yaqina ukugula ngidinga usizo futhi ecela ngidinga usizo fanele ngitshelele ngoba ubaba engane yami mina nginamuntu ngiyafana nokuthi ngintandane yabo. Hayi ke ngimtsheleke uBhobesi ukuthi ngicela ngitshelele umzongo ukuthi ngidinga umuntu ozongigadela ingane kanje and mina ngiyasebenza kanje. Ingane yayisasemlazi phela ngisho isikhathi singanani ngafonela ngisemsebenzini kwathi ingane sithuli ingane kade ingakhuli sonke lesikhathi sengiyafona sekuthiwa ingane sithuli ngaphuma mina ngacishe ngashayiswa imoto ngaphuma emsebenzini ngiye eMlazi ngacishe ngashayiswa imoto ngihambe ngikhala ngayifica ingane yami siseklinikhi eMlazi ngayifica kodwa siphaphemeke bangitshela sifaka ama drip bangitshela ke honest ukuthi ayi angimbonga usisi wami kakhulu because kube kuthiwa akafikanga ngesikhathi ingane yami bezodlula emhlabeni. Yazi khona into engiyiqaphelayo la khona ipattern each and every time okokuqala uye kuyena uhamba noma wakho mawubuya kuma wakho wabuya ingane yagula yebo waphinde futhi yagula ingane yakho isi right ngaloso sikhathi I right uzokutshela ukuthi umfundisi thizeni ukubonelele and kune pattern each and every time kune communication encane evela kuyena ingane yagula angazi ukuthi mhlambe ababukele ekhaya bazoyizwa lento engishoyo kodwa there is a pattern each and every time you try to communicate kwenzeka into ewes uqinisile ngobani ingane yami nakuloko izigula namanje njengoba ngize ngimi expose ingane yami yena wayigcina ngo2022 eyibona nakhona siyilethile kuyena sizomtshela ukuthi ingane yagula akaphindanga ayibona ingane yami yabo beyibona mhlawumbe ezithombeni ke manje kade sihambile siye kuyena ngoMay ingane yami bisihamba ingakho ngisho ukuthi mina ingane yami ayikhubazekile njengoba ngakusendela ivideo ngiyafisa ukuthi ababukeli mhlawumbe bakhombise we'll pin the video on so that yebo ngicela ukuthi ungikhombisele bona ivideo ingane yami bisihamba noma kuthatha isikhathi eside ukuthi ihambe kodwa nje kulonyaka njengoba sasithathile saya kuyena ngoMay yebo sayithatha ingane saya kuyena ngoMay sayosho ukuthi ay phela isimo asikho right nami sengiphelele umsebenzi because ngazi sengiphinde bese sengisebenza futhi kwabo ukuthi kuloku kugula mina ke ngoba ingane besiqinisiwe yona ibisiqinisiwe yaqiniswa last year ishawa isilwane samshayela ekhaya kusasiqala umshayela ekhaya last year ekhaya ngifike last year kamashu kamawami so ngiya kulento oyishoyo bengivele ngisazofika kuyona ukuthi namanje ingane uthe ibona emva kaloko ingane phindanga yakwazi ukuhamba ingane yagula kakhulu njengoba kade sengisesibhedlela kuzokuba ukuthi ngiyamtrendisa ingoba ngiciwe lonto ileyonto ukuthi ngiyayibona mina ukuthi why ngaso sonke isikhathi mangabe kuzoba khona into involve yena ingane izogula yabo simesibuyele back ke okay fine kuyagula ingane ke eMlazi ngaya khona kwaba ukuthi ke sekuyithatha kwami ingane lapha mengithatha ingane ke sengiyaphazamiseka ke emsebenzini na ingane la yagula mengithi ngiyazama okay ukuthi ngemsebenzini mhlambe ngizama umuntu ozongigadela ingane hayi ingane yavele ingane yavele yangena amasija ke kumula kahle ingena amasija ingane anganoma ngizothi mhlambe isilwane sesimshaye kakhulu yini yabo mhlambe kwazi ukuthi angazi ngeke ngize ngazi because bengenayo amasija ngoba ngathi sengimlandile eMlazi ngilele naye nje ekseni hey ngeza umbhedu entatha waqala waphalaza ngathi ungena umkhuhlane waphalaza hayi bese siyalala ke hayi emva lokho ekseni ngiza umbhedu vibrator hayi mengithi ngiyavuka hayi bo ingane
yadlikiza ingane isitshenge ngisho umuntu ngiyiqala phela mina lento angiyazi yadlikiza yangidisturba kakhulu yanto yangidisturba kakhulu ayathusa amasiko ayathusa kakhulu ayathusa kakhulu ayathusa lapho ke amngenela khona ke amasija ke kumntwana